Johannes Tagban. Donc on a nous kata fait comme zezela. Nyala li. Nyala kple mawe li. E a enye mau. Nyala kple mawe li. Donc on a nous kata fait comme zeze. E a die wo nous kata tue. E a manomela. Ume wonu wo wade ko. Nyala me agbejoto. E agbesie hekekeli vena amegbeto. Kekeli la klena de vivitime. Ke viviti la mete un tipo. Ma u $2 deda. Enkwenye Yohanes. Amesi avabe ya di da sele kekeli anguti. Bena mokatana to yeji ahwase. Menye Yohanes yenye kekeli lao. Deko avabe ya di da sele kekeli languti. Kekeli va vanto. Si klenana amesi amela bona hecheame. Kekeli siale hecheame. A die oto wo hecheame. Hecheame me desio. Eva ya to de. Ke o de to me hweo. Ke amesi o katan hwe. O hwe di sela. Na nguse obe wazuma ovio. Amesi o fe jiji. Me la be zozo me to ene. O me to muti la fe dodro. Alo mutu fe didi me jiwo. Ke bon ma mutu en lobe ya ho. Awo ye viwe. Nyala va zo amegbeto he no mi adome. Amenu veve ple nyatefe yu etan. Mie kwepe muti kokwe si woho. Abe fufo la vi de kahola enela. Yohanes di da sele muti do libe. Amesi anguti meglolebe. Amesi le megbenye gbona la dongonam. Elabena eli hafi mevadzo. So efa menu veve si gbagola mela. Wo ve mi adome amesi amenu. Elabena mose die se la tova. Ke amen veve ple nyatefela la. Yesu Christo die o tova. Ameare keme po ma o po. Via de kahon si to fofo la fa kon vala e bro amesi ma o nye la fiam. Alléluia. Me dak bena no vinyo kataman fofo lo kapofo ya me. Me la nyabe mi kale toji. Me dibe mi ase enu reklesia. Pe akpare. Yohanes Fagbale etagban to pupui egban tome travail de pupui we adreme alors mi a cho we adreme ablesi ko lene yemi le pupui we adrego mana Yohanes Fagbale eta egban pupui egban de we nyime et a physiquement dit mi a togbele a cho a defia lela yenye elabena ona sela tomo seji amanu veve ple enyatefe va to Yesu Christo ji sela la ona to Moses ji eye ke ona nkao amanu veve a ochoto Christo ji amanu veve ple enyatefe va to Christo Yesu dit. Alléluia. Amenu veve ple enyatefe va to mi apoto Yesu Christo dit. Eye ata iwa no nyanya mena nye klo bana. Amenu veve ple enyatefe sikenye yemi khola to mi apoto Christo dit la. Ye la webena de mi magatemu agwa be mi awe wone o me jana gbagba e ya ta me tro me le vibri ta me tro za me kokero me le vibri ta me tro si amejajero me le se o mo wo kata agbesi agbeta e me tro si ame kokero allo me le menya esesi o kata le bibla be alofa de plejivo na la mo wo kata ji aou esia ya vabana mi anya nouveau obe esia enye mi afa akadi si avun akplomi de Christo gboba mi ajesi bana nouveau lo mi enye eye bana Christo nata akhona mi ne mi atrozi eye amato no vigne de Christo me no vigne si katrozi afato lato me dibe manon do nkunu do jina ogbesia gbe elabe egbela
ame geɖewo bu le si madzemadze ta le enu manyamanya nyateƒea ƒe manyamanya ta wobu gbidii eye wòle bena míanɔ ŋku ɖo dzi na ame geɖewo siwo le Kristo ame gbe eye míate ŋu abia ame geɖewo bena ɖe ame ka ƒomevi ame ƒomevi kae nenye ame ƒomevi kae nenye le Kristo me o ame ƒomevi kae nenye le Kristo me o elabe wogblɔ le Biblia me nyuie ɖe bena Mawuvɔla alo Mawumavɔla nuteƒewɔla alo nuteƒemawɔla ame dzɔdzɔe alo ame vɔ̃ɖi. Alléluia. Ne nye kplo mi ɖe Biblia me la, míakpɔ enya aɖewo le afi ma si woatɔ ŋkpe ɖe mía ŋuti bena míanye bena ese la to Mose dzi va bena mi nye kpli wo la míadze si mía ɖokuiwo to ese la me bena nye kpli wo la míadze si mía ɖokuiwo bena nu vɔ̃ wɔlawo míenye eye la kplɔ mi ɖe ame si ke sɔgbe da ɖi ame si ke wodzra ɖo da ɖi ame si ke woƒe fuwo fɔ le to gbɔgbɔ kɔkɔe la me bena wòate ŋu ava xɔ na enye kpli wo elabe ese si ke to Mose dzi va la enye se si ke nye bena woate ŋu awɔ nu ka o bena míate ŋu adze si mía ɖokuiwo eye míanya be gbe si gbe ke wodzi mi la wodzi mi ɖe nu vɔ me eye menye míawo ŋutɔ edzi mía ɖokuiwo le nu vɔ me o elabena mía tɔwo hã wokpɔ gome le Adam kple Eva ƒe nu vɔ wɔwɔ me elabena dzidziame koe nye míawo katã eya ta wòle veve be míakplɔ míanya nya yawo eye míate ŋu atrɔ ɖe Kristo ŋuti blibo elabe tɔtrɔ ɖe ya ma ŋuti blibo la ye wɔna bena wodzi asi ame ƒomevi ke wonye le na Mawu ye va wɔna be wodzena asi ame ƒomevi ke nenye na Mawu mídze si míaƒe ame ƒomevi si ke mi nye esi ke mi le sia te esi ke mi menya Mawu o esi ke Mawu ƒe amenuveve ave do mi eye nu vɔ̃ lɔ mi ɖe nu le yiyim la Mawu dɔmenyotɔa ye kplɔ bena ye ma ɖe asi yeƒe dukɔ ɖe enu vɔ̃ me o ke boŋ ye ŋutɔ ya ɖi va eye ate ɖo tsɔ wɔ vi eye yeƒe tenuvi ya la ava bena ame sia ame si ke xɔ ya ma dzi se la akpɔ agbe nɔvinyewo le Kristo me eye ame siwo hã mekpɔ le me o medi be maɖo ŋku nu ɖe wo dzi na mi ɖe me le Kristo me vɔ ɖe magayɔ ɖokui ye be enu vɔ̃ wɔla ne le Kristo atrɔ si Kristo tɔ vɔ ɖe agayɔ ɖokui bena nu ya Mawu mavɔla na le Kristo me vɔ ɖe agayɔ ɖokui be nuteƒemawɔla na le Kristo me vɔ ɖe aganye ame vɔ̃ɖia medi be nye kplo míayi ɖe Biblia me le ŋdi ya le gaƒoƒo ya me ne míayi ɖe akpɔ nya le Yɔb ƒe agbalẽ ta Yɔb ƒe agbalẽ gbãtɔ eta gbãtɔa me eye míava yi ɖe Salomo ƒe agbalẽ Salomo ƒe agbalẽ eta blaenyi-vɔ-ene kpukpu ɖeke hã me eye míakpɔ le si ke enuawo míate ŋu ase wo gɔme le enya nyui la me la elabe menye enye ye le gblɔm o Mawu ƒe nya ye le ekpe ɖo dzi ne nye kpli o míayi ɖe tutugba míakpɔ enu le Salomo ƒe agbalẽ tabla alafa 84 verset 11 blaenyi-vɔ-ene eta blaenyi-vɔ-enea me eta blaenyi-vɔ-ene me gblɔ kpukpu ɖekea me afi ma xlẽ le bena elabena nkeke akpe mede wo xɔxɔnu nɔnɔ nkeke ɖeka nu o melɔ be matsitre ɖe ekui nu le nye Mawu ƒe me wu esi manɔ ame vɔ̃ɖiwo ƒe agbadɔ me
ame vɔɖiwo ƒe agbadɔ me. Ye gɔme nye bena ame vɔɖiwo hã woƒe agbadɔ le. Eye wònye bena woawo mele Kristo me o. Medi be mabia tsa be ɖe ewo si ke nye mawuvɔ la alo ewo si ke nye ame dzɔdzɔe ɖe atɔ nɔ ame vɔɖiwo ƒe agbadɔ me mahã. Mawu tɔ de vovototo nuwo me nɔvinye. Eye wòle be nye kplo mianya ya bena Mawu de vovototo nuwo me. Eye ye ta ina bena nenye be mi le Kristo me la magayɔ mia ɖeko bena ame vɔɖiwo alo ame makɔmakɔwo ke boŋ mianye bena mietrɔ zi ame kɔkɔe na Mawu, ame kɔkɔe na Mawu Dziƒoʋĩtɔ la. Ne miegayi ɖe Salomo ƒe agbalẽ me, Salomo ƒe agbalẽ tagbã kpukpuigbã hã yi ɖe ƒukpui amadea mea, afi ma miaxlẽ le bena woayi ɖe ame si mezɔna ɖe ame vɔɖiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo nu o. Ame si metsi na titre ɖe nuvɔwɔlawo ƒe mɔdzi o. Woayi ɖe ame si mezɔna ɖe ame vɔɖiwo ƒe aɖaŋuɖoɖo nu o. Ame vɔɖiwo. Ye gɔme nye bena ame dzɔdzɔwo hã li. Ne vɔɖitɔwoe mia katã mi nye tsã. Vɔ si ke miexɔ Kristo la, mietrɔ zi ame dzɔdzɔewo siwo wɔa nu dzɔdzɔe, siwo nɔ agbe le mawuvɔvɔ me, siwo nɔ agbe le mawusosro la me, enuteƒewɔlawo, ame siwo vɔa Mawu ye mietrɔ zu, mawuvɔlawo ye mietrɔ zu, nuteƒewɔlawo mietrɔ zu, ame dzɔdzɔewo mietrɔ zu. Eye mianye bena ame si ke le Kristo me la, eɖo le akpɔgbɔ nyuie bena ame dzɔdzɔe si ke Mawu wɔe ɖe yeƒe agbe le nea. Ame si ke le Kristo me alo nye Kristotɔ la, woyɔnɛ be Mawuvɔ la. Ame si ke le Kristo me la, woyɔnɛ be nuteƒewɔla. Ame si ke le Kristo me la alo nye Kristotɔ la, etrɔ zi ame dzɔdzɔe. Elabe Kristo ɖeka nye dzɔdzɔetɔ. Ke nye mewɔ nuvɔ kpɔ o la, ye va xɔ nye kple woƒe nuvɔ gbɔwo katã tsɔ ɖe eɖokui dzi. Eye wotsɔ ya ma tsɔ trɔ ɖe atitsoga ŋu. Eye emegbe la wokɔe woɖe tsɔ ɖi. Eye tsɔ miaƒe nuvɔ gbɔwo katã yi ɖe tsieƒe. Eye wòfɔ le agbe yeyewo nɔnɔ me bena miado dzesi bena yewu nuwo katã nu na mi. Yewu miaƒe nuvɔ katã nu eɖiwo vɔ. Eya ta bena azɔ miawo ke le Kristo me la, miawo hã miku ne nuvɔ. Egɔme ame kuku la magata wɔ nuvɔ o. Na le Kristo me la eku ne nuvɔ eye maganye nuvɔ wɔla ke o. Etrɔ zi ame dzɔdzɔewo. Etrɔ zi ame nuteƒewɔla. Etrɔ zi mawuvɔla. Eye trɔ zi dzɔdzɔetɔ le Mawu me. Ele be Mawue wɔna amewo trɔna zi na ame dzɔdzɔe. Menye miatɔe la wɔe o. Menye nye kple ƒe agbagbadzedze wɔnɛ bena alo agbagbadze si ke mi dzena be miawɔ siawo dzia. Eye na be mi trɔna zi na ame dzɔdzɔe o. Ke ame nuveve si ke tso Mawu gbɔ ye na be mi trɔ zi ame dzɔdzɔe. Alléluia. Eya ta megblɔ nɔ bena miaxlẽ nu le Hiob hã ƒe agbalẽ me. Hiob ƒe agbalẽ. Hiob ƒe agbalẽ tagbã kpukpuigbã me. Ŋutsu ɖe nɔ Uzenyigba dzi si ŋkɔe nye Hiob. Ŋutsu sia nye ame maɖifɔ, ame dzɔdzɔe kple mawuvɔla. Eye wòtsri enuvɔ ɖi. Alléluia. Wobe ŋutsu sia si ke wokɔ nye Hiob la, enɔ anyigba le dzi si ke woyɔna be Uz. Eye afi ma wònɔ. Eye wogblɔ bena ŋutsu sia nye ame maɖifɔ, ame dzɔdzɔe kple mawuvɔla. Eye wòtsri nu vɔ ɖi. Nɔvinye le Kristo me. Ame yawo tɔgbe mietrɔ zu eya. Ame yawoe Yesu wɔ mi be mitrɔ zu na ye ya. Bena mitrɔ zi ame kawo? Mitrɔ zi ame siwo nye
mauvolawo eya monsieur chire nouveau di elabena Christophe Fusiko va coller de yeklota e ko nouveau voli nyenye ple fodi nika fodi di ple nuka ple bubuao konye mavo kata chojo le miame eye mi to si Christo to be mi anu agbena Christo de kamako no vigne eye ta me tiba na gaide agbale siko ya be pusal mo pa agbale etabla bla se ke vo eveliame etabla se ke vo volia ma fi ma mi arlele bana mos ni apostle mo fa agbale 80 chapitre 92 92 92 13 to 15 ma dibe na ide me ne na arle po be nya ka gbola fi mo ma ha eye o nwe be dia afi ma ha mana amajojola atuglo abe de ti ene eye wade eji abe sederti le libano ji ene wado wo de yeho afe la me eye wa fose de mi amaufe koko nuo wa onka wa chekule chichime ke ha chi ano me gugu alleluia e chi ano me gugu ela bena mawu wo amejojwe e amejojwe ola wa wo bo ola sigbo ola nonka o be amejojwe ola watu hlo abe de ti ene eye wa de ji abe sederti le libano ji ene wa do wo de yeho afe la me wa do re yeho afe la me amejojo ya yeho afe me amesio ho Kristo la wa we nya mesio trozi ye amato e ya me nouveau me galo me glonya ya amegero me se gomo nyi otala e yo maton sogomo ha yo abdibona fia yo me sogomo tala obana e pastor ya gbo be nouveau melio e yo public enyan konye le cho Australia kaka i Canada ya America ya Africa igbaji e yo gbola mo go abongba ide church mabo e la bana pastor mal gbo bana nouveau melio oh no vigne pour le cara la padamda o cha gbo be ye pastor lo be no bi pastor bo be nouveau melio ne nouveau melio le nuke ka diemi tu nu ya de le papo fa hado nya te fa ha ko ya be true forgiveness mission nu ka forgiving o be nya nouveau ko tok mi e ta gbo be nya te fa be tok Yehowa gbo ichu be nya mi am gbo to e to tok mi ando ko le mi apon wo hotaw e ya ta be true forgiveness mission nya te fa tok fe mission a yo ane church ya e ya megero gble ntinye yo bubo enye gble mo le ga ke gbela wa to e gble ala bana o ma to mo fanya data gupo gbero e ye ne be amo yo to Canada ke babo yo no vi my church ma o yo se bana o be pastor ke menyana magbo nouveau melio oh na nouveau melio le ke mi a o va Yesu bo o nouveau ta e mi va Yesu boro ba Yesu na demi e gbera megbeto gbale aba faux prophète o ene e yo le nya translate de bubu o le nya interpréter de bubu abeska bo sahara interpréter le Yesu ko kuma ene ne ma o le wo gbema bo le bo yo to nyowu bo wa we nya la padala o wa we be nse ma u gomo o wa me se nu sike Yesu wona mi la gomo eyo no ala padam le nyanyanti eyo le gbogbo be na mo ne va no yoji wo me nya mo ne no amaji be nya nya ya o be na mi akpo de be nya be na Kristo na akpo na de mi be nya e ya ta no vi yo ma u ne no pleni be na mi nya be na nya be mi le Kristo mala mi to za enu o yeye enu koko nu vai
Azo no katatrozi ye. Alléluia. No katatrozi ye. Na le Christo boko no koko no va yibo. No katatrozi ye. Voilà poto le Christo amevo. Na me doko po nu ye yo la ka boko be Christo bo dosko wore tala. Kemo wo to anyi le o. E ya ta ye ba doko po bana. Ye ga nyu wo la koko. Alléluia. Mousse si que le Christo amela. Ye la pere ti o bana de. Maga dole mo. Ma no Christo me voit ben que Christo tok na me vota. Ya wo nou voit plein novi. Ya wo nou bada. Ya wo hashi. Ya wo matre. Ya wo nou manyo voya tro ya de kukune tabana a tok na la. E mala obe o maga tok na o. Oba meskenya nya te fe avo. E yo gwa buna ha. Ba wa nou vola. Obe nou voit peut tok ngba na ma gbere o. Mi aba tro ba te maji. E ma de na mi nyere. Na mi ase gome. Obe tok ngba na mama o. E go ma avusi ke tu joe ponu la. E ga tro ba dwe. E rasiko de le e bamala. Yo le chine mo la ga tro de ba me. Obe ga sesela mama to wa mesio. O ma jesi Yesu. La bana o gbenya te fe ya. O chiri nya te fe ya. O chitre nya te fe anti. Ta ma dibe no vi na senya ya o. Ne na to de defo na dokio. Bena etrosi a me jojui. Abel que salmo fa gbale etagba ngble na mi ne. Alléluia. Bena ame jojiola. Ame jojio fo ha mo no na. Wa we dangle ma fo nya un zakle keli. O le si baptiste o do le to voto ne. Na nya ba ekudi ha la. O fa magbagbale agba dame dari. Ala bo to fo kafure Yesu Kristo me. Et donc, il y a monsieur, mais on a des âmes voix du haut fait, Adam de nous, oh, à monsieur, me chat titre de, nous voyons là, on fait, moi du oh, et, au moins, noir, aïe, des fonds de l'on fait, ham, oh, que bon, nous, quand on a, au quoi, j'jole, yého, a fait, c'est là où, et, au déa, umbrelle, fait, c'est là où, zakle, kali, e yamadi ati si odo de tofu oto si channel eche yi eye nusia nusi wo wonala nusia nusi ke enu eye hallelujah, praise the Lord. E odo de tofu oto si channel eche yi eye epangba o malu ahe o eye nusia nusi wo wonala e wone wa nunye ela banu kao ye fe kra fore Yesu me ko wa ba mo vodi o ya mele alia o ke bon o la be tro si ya lona de nu ene e ya ta mo vodi o la o e ya ta mo vodi o ma no tele le ovondodro me o e nouveau la o ma note de am jojo fe ham o nouveau la ma note la ma jojo fe ham o no vinye nya bela le nya nu na nya nouveau la ma to note la ma jojo fe ham o e ya ta yo amaro ma o la division mama bela mi va jinye o re am jojo fo na fure te pere kala am jojo si o Kristo wole wa we trona si e mavio yo fo afure te pere ka na am jojo nye fo gbogbo male mo o si ka tro si Kristo ta mo ho la ma to no am jojo fo ha mo ke am vo do fo ka ko aka no da ta mele kudo nu ya jino bana na tro na ho Kristo le ya te fe me ne Kristo na wa am jojo yi na dogo la am vo do fo ha me na dogo nu vo la fo ha me la ba nu vo la wa igbo ba o ne mo we cha yo wa ka to kan fa la ba do mo to nye Nemo cha nemo vai fi no vi cha ma le kunu yo wa o be je Kristo toro le Kristo me va dogole me be va fi va quoi Kristo me gatro va ke be fi me wa me dalakpa ma wo nu yo ma o nye nka o be ntira pa kuche che o ma ke gbogbo fa kuche che nka lolo abere ko yirudu bre bubwa o ya ayi ni ava gbale ma la poe le galate va gbale ma la poe galate tato
qu'il a fait on a dit la fima fa et dika gbagbo ha to je la fima fa gbagbo ma fa mo mi tozu e ya gbemi an le gbogbo me na Yesu e ya majojo nyenye ya e ya majojo mi atosu le me e ya ma me e ya ogbo yi bana e la bana Yehowa nya amajojo fe mo ke amavodio fe mo buna gbidi amavodio mo buna gbidi ka ke Yehowa jesi amajojo fe mo no vinya na dibe ka nya ya se ko ya ma dibe na ide e Korinte to fa gbale Korinte to fa gbale gbanto etama de puku asire keche de we ke ame na ide Galatia to fa gbale etama de puku asire ke va ide o ame na Efeso to fa gbale etato puku ya to play de bravo de ke ame na Timothée fa gbale egbato ta asire ke ide eta gba ha ide puku asire ke to de we ke ame ina va ide Hebrew to fa gbale Alléluia. Et puis, tu vas parler, ta ouvé, pour que vous ma ou voilà ou, nous te voyons là-haut, après, George Nieto, Yeminia. Ake, amoro, hali, ou yobena, amovodio, nous te voyons là-haut, ma ou ma vola ou, didrito, obo, ma quoi, tu faut fier de faire mot. Alléluia. Nous voyons, ma idée, tu faut fier de faire mot. Et me blamero, chona, Yohane se va par le bâton. Tagba koko asi le kia bula mala o bene be mi wala mi fu me nyata fa yo nya nuwo la fu ai fa nuwo me wona be nya nuwo la fu me bo ye ma to ka bo cho abe ya we ke ona ga cho ke ya o vi ya vi do la pota o nyere e mi ajesi ma o fa nyata fa ya e mi akpode de o ne no kple mi e mi aga ji de ga bu me nya ga de nu yo go nyere na bia bia la mara na bia mda ne ma afu bili ba ma de go mene ne la se go mala me so Kristo mala o ga ya be nuwo la o to se amojojo le Kristo me la ba amojojo yin ma we yin yo khomi le ko mala mi to se amojojo lo mo le lo gere le Yesu bo come Yesu nyu akoe yi ga tonya ori no le gbe ya mo ne no plu o e za de bye bye.